Na mubunge wa Mara Kareke Mbiuki ugite Profesa Kindiki ajuki otongeria pamunini Rais Ngugi yawe ambere kethiro iri kugwatithania kiri Mara Kareke ariuga na gwitikia kwingwa gachagwa gutetejanirwa ni koti ni untu ni bathingatirire mitaratara yonthe na Kindiki akajukia kanya kaugite Ngugi ira Kindiki arutite ari minister nikionaniria agatungatira Kenya bobwega Martin Mugambi na kurikithia ripoti ije. Agikumagia na gukatha minista wokaria bwandeni Profesa Kithure Kindiki ura worotetwe na kunenkerwa kanya ga gutwika munini wa mutongoria wa mugongo. Mubunge Kareke Mbiuki gikaro na ndiki bandheto wariuga Kithure Kindiki atiri karoro kana gakoro na muntu nori kundenia nthiguru ya Kenya na kogwi mucore wa Kenya bonthe. Kenya onde ni leterete untu gacagua Ngugi kuthira no lekwa kanengelwa Ngugi ila yatuka principal assistant wa His Excellency the President na thaira kula tukire Profesa Kithure Kindiki antu bonde pa Kenya ne blakenile mbunge ne turareterwa motion yu na twamba okulukia 236 ila kulukire na 230 majority na tu katiba turasinsagia twinge mesensirio wau ikionekanagia that Profesa Kithure Kindiki na support across ndiye tuyonde ya Kenya untu temtu alavuti no unabalabe kuba upinzani. Mubunge Mbiuki ariuga Profesa Kithure Kindiki akwirigiritwe kunyuithwa muma muthenya we mundita munini wa mutongoria wa mugongo indi bararigirwe ikoti ariuga mitaratara yonthe ni athingatirĩtwe imbunge nene na nkinya mbunge ya seneti na bubu ikuringana na gatiba. Lakini twina imani that process ya impeachment kania gutagacagua gitini ni athire wega wananchi ni baorirwe maoni at the county na mpaka the constituency levels na ki mastaka mara monde 11 seneti ni ambire gukulukiriria ikoranya kweli ule ali deputy president Gachagua ni ambire gukulukana na wendi bwa katiba. Thiete na mbere kugega mbarira ri kotini barithi mbere mwanka koti nene ya Supreme na bura koti ino nene ndeni ya nthiguru ya Kenya ikathana ivota bunge na nkinya tongoria ba nthiguru ya Kenya bagetigiria. Utumbuko kwena president bairo ntuga twika Supreme Court ore yatinya Supreme Court ri kuga Gachagua tarutetwe na njelelia ya baterie yatarudi tu kazi yaendelee na kazi yake. Kuruki Mbiuki augite kibarwa kinene gia Kithure Kindiki nyuma ya kunyuithwa muma gikethirwa kiri kuthungira maturani kura kirindi kiri gutuma ndugu na nkinyo nyanya nakio na bota thirikari gutigira bakurutira Kenya wira kuringana na mawirane ni atumire mbinu ya jonde ikaombekana ambe kutonya nau ali antu pale mashinani akialaje nabo na mauntu mamunde twa promisile wananchi tuombe kutukane tukumba kuingia ni tontu mwananchi ni arudiro endibwae ni alingile kula muthia Kareke augite gwe na kuyirite nthata ya Kithure Kindiki burethiete na mbere kutharara to appreciate that to 2027 into yake na maana ni Profesa Kithure Kindiki enyiria lake President William Ruto na turutira antu ba Kenya Ngugi na tuwikinyagi siasa ya 2027 kuringana buria Profesa Kithure Kindiki akedoa bagwatanite na William Ruto barutira antu ba Kenya Ngugi still ndi na imani that William Ruto still akamunominate as running mate kana munini wa 2027. Number 2, post 2027, katakatore 2027 elections. Kuma Profesa Kithure Kindiki lengo yae na ala keru alontete ni gutwika the 6th president of the Republic of Kenya. Kiripotera Weru TV, kiripotera Weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara, bitagwa Martin Mugambi.